Torecek sampai lupa ya, atau pederi tusa mak letak masuk neraka. Periteria komi aku pak ngocak keluar saya identik kok centok-tok ke ngarang tahu kok buka kesentar kapi je bunyi niat ngaji ya keng penasaran cengkok pandateng datang iya kene kok centok-tok ke ngarang arah apa begini-gini jodi dia bah benih mak iknya kujerang kong ngengkok dia begini-gini menudi makai raja mun kek sakit bah mati kok manusia siang malam tak ambu sena bengtunya kapan eto puentana tunyana ikala lainna la ilaha illallah Allah ha illallah seika sangu amal bentusa seika lakota aromasa depa kakopur akare kasta abelia katunyata bisa la ilaha illallah Allah la ilaha illallah bumi ngulok saben arek tak kurang sapolo kale manusia benate ngate tak burung sepekal mate la ilaha illallah Allah Monki odik capi kapiaki mate bekto natai pangki seetek dentek beni soki sate jena matia La ilaha illallah Allah ha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم أما بعد Salawat dan salam nireng atau raki dan ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat dan salam kak dintoman tertetilan jalan kaula ban ajunan sehadir efek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ban ajunan manter tak nyeting ada neraka na ipun Allah amin Allahumma. Para Rabu haul kak dinto adu aaki orang seampon atingkel tunya apa orang atingkel tunya kak dinto mek parlo etua aki para Rabu manusia kak dinto beda etlo alam kaputo na manusia etlo alam ni kata ada pada manusia kak dinto setiap ngale alam kaputo na ni kata ada pada para Rabu alam sepertama manusia ni kebeda alam rahim atau bebeda alam kandungan manusia alam kandungan ni ka odik 5 bulan orang bini ngandung ni ka pina berapa bulan sangat ni ka sekapra Imam Malik ibn Amir ibn Asim neka kandungan ring sepona 4 tahun. Saya kecukan Muhammad ibn Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i neka kandungan ring sepona 4 tahun para Rabu. Kula neka ngandung kandung ring sepo bini dan kula nikah 11 bulan. 12 bulan bahrin bi mangkana kiki kula je raja. Baca hahaha. Cek kula keluar di dalam tabuk cek pun kiki la tombulan. Teti gula nikah tua di lem tabu keng mun umur gula kilo patet tua ne cek gula kelahiran beluk sangat teti gula ni makin umur 17 tahun tak berjajem pian ngandung paling sakonik nikah para Rabu nikah sebiasa terjadi nikah 6 bulan biasa nak nggih nikah ampun bisa lahir prematur terus maksimal yang ada itu 4 tahun sekapra turin temur turin bara ngandung nikah sangang bulan ni kan lo odik tok sangang bulan kan si odik ni berapa bulan di dalam tabu berapa 5 ki 4 bulan kan mati dari pertama sampai kandungan 4 bulan mati ketika 4 bulan mulai odik Mbian bah mulai ngocak aku liek kananan aku liek kacer deh ya aku liek baba maksud tak beji lah beji ni kan dari 4 bulan sampai 9 bulan ni kan odik ni kan jumlahnya 5 bulan odik nyama bareng odik nikah perlu ada napa tak perlu ada perlu ada mun nyama odik nikah beji nikah 5 bulan odik napa se ada derena ring sepo bini tapi lebet tontonan cepon ring turin temor lebet bujal what do you know bujal tiba jik nikah 5 bulan nikah ada orderan ring sepo bini lebat bucil para Rabu makanya orang bini ngandung nikah tidak akan haid karena darah ibu itu disalurkan kepada anak melalui jua bucil cok saking ngebejik ni kaitannya aki pak bisa ada kan bejik kakek ilum tabu je pola parlo TV cang bejik makai bodoh TV cak dengan dek setrum pola parlo HP makai bodoh HP tak kira bodoh sinyal parlo apa andaikan bayi itu bisa ditanyakan dan dia akan menjawab maka bayi itu akan menjawab saya hanya butuh 1 bujal
Apa napa? Karena dari bucil nikah para rabu deerna bejik nikah bisa tersalurkan. Jadi bejik nikah ilmu tabu parlo napa karo? Parlo napa karo? Alam kandungan nikah. Lahir mangken saampun nangalle ke alam dunya dari alam tabu ternyata bucil saya buang dak ada. Nah tak lah bolak no. Ki beda ilmu tabu saya parlo cuma bucil tapi saampun nangalle alam justru bucil saya buang dak ada biar yang turin temor nih bener. Tapi mun turin temor nih kebek open bucil nih kata buang cumur pekereng pan anang kek tabu pahi bekaya no makiai nga. Bongki kok. Tak oleh buk, tak oleh ki. Jadi kan mangken mun anang lahir tikel bucil tak usah jemur pakereng mun putrana sampean kek tabu meliaki instros top saus. Apa napa sebab? Karena wa kullu ma infasala minal hayyi fa huwa maitah. Setiap barang seapesa dari barang seodik ni keteti bedang. Mun bedang ni ka maitah ni ka najis. Jadi bucil ni ka najis ibu ke ka aing aingana aing apa iya no maki ka anak tadi saya ada oraki barang najis lambak kan tak tahu makin kan lah tokang gi jadi makin tore ambuaki tak oning oleh di kamar kita tapi bisa nampai kayak tabu bucil ni kan mending mature lah beda apa ini nem macam gula nemu di mun sing malam maroka bah beda munya nawak wuk siapa mati aja cang siapa sih mun beda munya na wak keng beda orang mati Palestina ada wak mi mati kapi orang bangun Palestina maki wak kagani ngebom mati kia pada Rabu enten ada cerita na wak ni katan denareng mati punten benih kula toman ngubu pada Rabu wak ni kan ibri orang bi kule belai kan ni bini sengak mun wak amunya tak usah ratorai kapatian tak usah torot makila amunnya makaya ngangkui colok ng tibi janggul pun malam amunnya ja ada ring mati sekali sampai seminggu dah apa oleh 10 hari ku tak wak ka mati tibi ngarai tek den te orang tak lumate ko aslinya keng bi kula ko lepai tak ipakan ni jijak keng ko lepai mate pada Rabu monoreng turin bahan debu tentat kule belambek nurai lok teman gelero mun beda wak amunya pasti beda ring mate para Rabu orang mate ni kasih mate benih marga munya na wak tapi marga sampian andi persangkaan ke Allah bekal beda ring mate persangkaan ni ke Allah saya tekan ni karena Allah saya ada bunung hadis kudusi ana inda dhanni abdi bi sengkok je tergantung persangkaan natang kabule kangko mun isangka beda ring mate makanya gula benajunan ya pokon husnudzon ke Allah setiap persangkaan gula ben sampean ke Allah nikah di Allah tekani makanya cek pun orang kono mun sampean alen jalan pah mang kada rojek mangkat kan udah kingko pah coba kak coba tapi mun orang kono mun senikah ni coba andi ilmu nah pan keluar di labung pah ausan le si kamu masih lor mundur ke kanan pah mangkat ke kanan ni kan kita paring kono bukan ki kan kibad mendeng lamba mundrek narik ngak makin ni kawah romoro tada undum pah ocean pah ngucak rin turin beda carok pri beda carok para Rabu punten asli tada hubungan nah tapi gula benajunan pakun kotu bagus sangka ada ajunan Allah subhanahu teti manusia ni para Rabu ketika beda etabung ring sepos saya keparlo cuma situng bucil saya keparlo ada boleh ketika ngale ke alam dunia ternyata bucil saya buang dak ada bucil selok pada tu ngale makin ke turin temur apa saya kabar lo ada boleh kecuali bese nggih mentepani bese ni kabar Rabu uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang ya kok apa tangki tadi tanya ki kampuk ni kah buk mbian epata bereng lake selake coba keng soki situngah guanteng keng adara milih sekemang tak milih secoba coba soki genteng miskin coba napa genteng mireng kak
aduh mun bisa genteng soki kok binin siapa ki ala benda iya aja hah nikah mi oning ngembian oh berarti ampun ngobung ya sambian nih bahaya nih kan langsung uning janda kiai kok likulis keton di sambian mak uning cek nih ke janda nih kalian bahaya ambian nih kan bisa uning nih kan berarti melengan ben gula ambian nih Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad apa mungkin ni gula benajunan mi libur ke besi caklah kar alam dunya kan tu ni nyaman alam dunya pasti saya ke liburi tun pon ngalle dari alam dunya entar ke alam barzakh para rabu ku tak dunya saya tidak akid ada mungkin seteke teng tepeteng atau kar satretanan mungkin seteke amuso satatangkeun tabunan ni kening palpal bengket iyalle rebai keco seteke tak nyapuk bujang Jumat bahkan terkadang teke tak apa sebik sealakoh ternyata ketika mati tunya bi ajunan semangken beteti nomor situng ternyata seetin ada mati ni katunya para rabu panat ni katunya seetin akidah ada bener tunya etin akidah ada maka jabun kajing Nabi yatba'ul janazata thalathu umurin mun mayyit mangkat ka kuburan maka bada telok senorok mayyit ketika mayyit mangkat ka kuburan telok ni ke senorok situng ahluhu keluargana nomor dua maluhu tunyana senomor telo amaluhu amallah operator bebas nyuun korangin ihu nyuun patade saus makle suara gula tak lembu ihu cek saya ini kah terus kelangkong termasuk suara keben selde selembian Allahumma sholli ala Muhammad saya mun lembu bek semua mental kan nyamanan setiar tanggi huk iya kan suara gula kan tiar makin pan lada ihuna nih teti mayit jika berangkat para rabu yatba'ul janazata thalathatu umurin telok senoro situng ahluhu keluarga dua maluhu tunya senomor telok amaluhu amala situng cek bomai bate operator cek jadi empon tinggal tak usah jadi senomor situng senorok kareng mati neka keluarga mun bada mayit eosong ke kuburan kula tanya ke kuburan ni ke keluarga norok napa tak norok napa tak norok para rabu kula benajunan epakon norok ke kuburan hadirin sesangat beten kaula amul jaki lai soro toron kula Allahumma sholli ala Muhammad keluarga sinorok pertama ada ke kuburan para rabu mangkana mun beda orang mati kak dintoh mayit ni kata langkong ater pada pak ke kuburan mun bada orang turin temur pah ngater mayit sampai depak ke kuburan sama dia nak apa jengaki orang ni ka oleh kencaran dua kirot berempat dua kirot nikah situng kirot raja na pada ben gunung Uhud tetapi mun oleh dua kirot oleh kencaran raja na pada ben dua gunung Uhud para rabu kengten kula maki keterangan kitab Fathul Bari ini baca abi kula Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada busa nikah wa muqtada hadha anna al-qiratayn innama yahsulani liman kana ma'aha fi jami'it tariqi hatta tudfana fa in shalla mathalan wa dhahaba ila al-qabri wahdahu fa hadara ad-dafnah lam yahsul lahu illa qiratun wahid orang seoleh dua kirat kencaran kak dinto para rabu mun orang apa jengaki mari apa jengaki pah norok mayit ke kuburan senorok ni ka apeureng mayit mun sika kuburan tak apeureng mayit tak oleh dua kencaran pakun oleh situng kirot oleh kencaran sa apa jengaki malolo kan beda terkadang mayit kapan mang kata pah ngalak sepeda napah buru kada ke kuburan mayit tepah yang baik kuburan na sepedaan beda le ni ka maki ke kuburan ni ka tak oleh kencaran dua kirot titi sika kuburan tak oleh kencaran ni ka
Otaba mayit mangkat keada pah etoro ibu dina ne kata oleh kencaran dua kirot pakun oleh situng muntro oleh kencaran dua kirot kotu apuring mayit selama perjalanan kotu apuring mayit pah cepon Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain itu buaki wa aslus sunnah fi idba'il janazah norok mayit ni kesesunat bani adzikir bani norok mayit ni kesesunat bani sampian maca tahlil bani sesunat empian nengeneng ce akan dah mikir ce abe ni ka bekal epeko la pada ben se epekol ni kada abe ni ka bekal mati apa deben mangken se mati ni abe bekal eko furakin apa deben mangken se eko furakin ni kada dadi norok mayit ke kuburan sesunat bani adzikir tapi nengeneng mikir ce abe ni ka bekal mati ya kia ing mun sampian nengeneng pas ekan deui bi kancana siapa mati je Kak Busilan mati Kak Busilan iya lek masih beri kocak ke pasar konang beri mahal mau kocak minta 2 kali cang bini naik kopi ngarai kasangu aku lekeng keng mun nengeneng sampean pahekan deui maka untuk aja geletakan debah epakon kente endik zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong oreng mate sing usong pangastete song osong oreng mate puntu labun sepote seneka pak ikan te mak le tak akan deh keng mun bisa lu adekan deh bagusan tak adekan deh mikir abe cak abe nikah bekal mate jelas ki jelas Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu hadirin sesangat beten kaula amul jaki sehingga orang mun lan ngater mayit nikah pada Rabu oleh kenceran 2 kirot keng selebih utama terus lagi selebih utama ngater mayit nikah orang ngamangkat keada mayit te ibu di nikah saya paling utama menikah ento pada beni turjen mayit te mangkat keada orang nganoro bunte nikah nyaman nareng mate ngatereng odi selebih utama orang ngamangkat keada orang ibu nikah selebih utama ngater mayit nikah selebih utama para Rabu tapi tak napa mayit te keada orang ibu di ni tak manapa nikah cuma masalah keutamaan pada bi jemput kiai ini ke beda tata krama nah mun siang kiai be siadeun saya jemput beda ibu dina engki kan biasa nak mun zaman kona kan osom dereun kak jadi mun siang kiai jalan melampa ke ada saya jemput jalan ibu dina mun malam balik saya jemput jalan ke ada kiai saya beda ibu di anak apa mun malam saya jemput be yada mun beda olar boleh nyolpek saya jemput dia galu deh wah kok reken kiai colpek agina kaular bi umbian benih kan mun malam parlo temar jadi sejemput be yada polanan parlo temerah sini kalian paham Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad teti norok ka kuburan ni katelok pada Rabu situng ahluhu keluarga mun bedereng mate kan toreng tua norok napa tak norok ka kuburan lakeh norok napa tak norok mencedik norok napa tak norok satu aja norok ke kuburan keluarga situng ahluhu norok nomor 2 wa maluhu tunyana mun bedereng mate kanto tunya norok napa tak norok ke kuburan tunya ke kuburan norok napa tak norok baca kanjing Nabi ada bu norok mun bedereng mate ini ketelok si norok ke kuburan situng keluarga nomor 2 tuny kula tanya akan tuh mun bedereng mate tunya norok napa tak norok ke kuburan norok para Rabu malah beda tunya ni kebeni karo norok mangkat ke ada ke kuburan napa landu raceng cuma mangkat ke ada jo senorok napa katel katelnya ku beni tunya bim katel di kemun bese kak 4 juta kak tangki bu mun stainless belum juta keng katel ni ke make hargana belum juta sebab pengkirembong maleng hundek ngicok katel memikir ngicok cek beri asapora tak langkong kak koknya minta lain apa ya kok abunya ku tak belum juta biar apa mata anda maleng katel ni kapan lok pada bi Avanza ni ke supir situng penumpang empak mangkat katel ni tak balik
supir dia sempak penumpang ini ngetung karo makanya nyerempet ke maling ini. Senomor telok wa amaluhu amala noro keluarga noro tunya noro amal noro kapit telok nikah maka Nabi ada buus nikah wa idza dufinal mayyitu yarji isnani minha mun mayyit la eko puraki aulo deje elo benglanda sedua mulai pole sedua mulai sedua saya semole ahluhu keluargamu makin bian ki odi ngocak oh my dear I love you you love me you and me lap tak bisa mun lamate pakun etina makin lebu dada remah makin ni sudah dada remah para rabu tak bisa makin bian laki na ngocak acelak sambil akacah ngalak odeng ilum pedeh mun melak pedeng imatah keng mun medem beda iateh deh mun mate pakun etina tina aki para rabu etina aki tak bisa bedereng laki mate si bini pulan cinta sekunyung kotor pahaluncak gelem kuburan ada paling ngepol karo aku lupuk ketanian paha cereng kaki abu paha Alexer nyepit ke lampi agentah aurjit Alexer meledak buma wah pelunteng nangis sering jereng tak langkong gak torai itu di temur nih kaki mun bedereng laki mate pah bini na apuk lupuk aring cereng Alexer aunder sampai masuk ke rumah bareng haram tak habis saya laki ya boleh tak kira habis lagi ya boleh reng bini siampo tak gila lagi boleh ki pemati na laki dah juk ya nangis jak lagi mati bah tak nangis sekian tak apuk lupuk robeng rembeng roh tak nyangka le ada ya roh aju tor kadang pakai apa dengan pak kalian buat anda kayak gelatang nasi jangan gini kapi sakit apa bu lo sakit le malam menjadi minta pentol bikoi beri pentel mon nangis senik kan biasa nampak tak ada lagi boleh kak dicetak ini sakit bu lo sakit le lo sakit cak malam maki odi le bah saya mati lagi laku le bu lemon saya mati lagi lakukan malam maki odi bu tanya cak gila ni kini pentong bi kok marin kakek tapi nak kan aku nyuguh kancana bulan ni kini ngarang tok ke sekali kas sebiasa nak makai petegan pak kalian buat anda enjang kok tak detik kok ingat kakak tuan dia aja mun ring bini keng montang kancari yo si bini mati tak bini boleh bini odi ini oh yes yang ring laki ni kepada rabu ada ring laki ni kemelas etempeng eting keluafat orang bini tanya ki ke Pak Hafid nggih kan raja ni Pak Hafid si wafat ni tanya ki ke Pak Hafid ni kata ada orang melas ni ke etempeng etina mati bini kula teman-teman ki bandeng laki mati bini nah Pak cerita ke kula tat kula teman etina mati embu sedih susah keng mun abahas melas ada ken melas ring laki etina mati bini alam ni kersana atekop tadi atekop bigule tanya aki basa makin lah abi ni boleh kak mungkin tadi bigule tanya aki pakuna tekop abuka makin alam benih alih kibari siman pemulai kada bihulangnya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa idza tufinal mayyitu yarji isnani minha keng mun mayyit ni kampone sambe kelum kubur sedua ni pasti mole pole pada rabu lakeh mole bini mole ada cerita anak orang ni kan noro kubur makile budak ada remah mak cinta ada remah tak kira noro kuburan pada rabu mole keluarga nikah nomor dua tunya mole katil mole landu mole racang
kapi tu nyane kemule secekak ka mayit na kacoma labun pote mun parlo kay na emele aki saya paling cuba salah paling cuba tak icei dia ke kita ada sang le ka para rabu dimma beda labun beda sang ada mulai kapi panapa secekak amal ternyata beri-beri tunya bi kula benajunan seteka tepatian saya demar kena tunya kula benajunan teka tak tahu siang ben malam bener. Ya Allah bi lebih makin cek jeung ajar dengan lakko ka mun seman lembek ni ka orang rat malarat seman kona orang ni kalau soki keng katunya ni nang tenang lembek bener makin saja gempang tunya jen jeung aja penduduk makin banyak sawah ladang menyempit mencari nafkah makin sulit tenaga manusia banyak diganti kuik muning kuik sampean sakaan roh lambek asaka ben sapi ni ka oleh didik keng maki oleh didik lambek ni ka lemalem roh ambu makin ngang kuik-kuik oleh banyak ko tu nak nang tenang cek la oleh banyak la gempang abuh jan ngang kuik-kuik cek sing malem asaka itu rujan mun ikan tu kan saraan ka lambek orang ngalako kaju ni kebudi kembang ngak mangken para rabu kaju ki ibu ke kelu kroce lambek do yen Teroma alos sa semasa di itu ke melo lambek nggih syarat melarat tereng alak ko masa kaju lambek make masa melarat mun lakon lema ibu daisak ete kuleku boleh makin masa ni kecek gempang ngalo apeluan kak cek kan kuy mesin ko tu kan jenang tenang aduh itu urjan kalau 11 malam kak Betangki cak terbalik makin zaman lambek sari na bese ni kemalarat keng mung kedungi kole lambek ni keserak bese padahal kakak ni ke lambek lo ngakui dompet di badan nak bese nggih kan empuk ni mun di bese lambek benitas poncin kantongan ro bese nebek ke dalam tace talina seken lek pahe pemasok dana mun lah masuk dana dia apa na boleh copet laki na takut saya ngala takut pan rekam keleru saya kita iya cengkok nyapok bu gelanon cek lambek kotang beda selirit na berna biru ruah bapak tak aduh nyapok gula bu tak nyapok ini nak ngetengah mun pese sebut di sojo cek makin malin tak bengal ngicok ju apa mun jo elang maki orang ngilang kak cek tadi lagi ke tengah nyapo gula udah dompet tak jadi bu makin ni ke zaman lah makmur para rabu sehari nyari pese 300 ni gempang king abing 500 makin tak barokah arapah banyak kelu maksiat cek makin apolong lagi bini ni yang kebiasa tak tu haram lambek takut para rabu si apolong lagi bini takut lambek cek lembek nak kanak ngaji pondok ngaji pesantren ngaji langgaran mangkat lemah mulai ki laku kan nginep kon kiai lembek ki mun cek pun ring turjan santri mangkat lemah mulai ki laku ni cang ring turjan kocak santri mo sengan tahun ni ngiturin mi nya mai renggerengan bola santri mo sengan lembek coba mun ingat sampean cek kan calake tedung elang ker lauk kan bini tedung elang ker deje langker bolos ada tabing ada ieun re lampu na telempek pantai dungai pate eman nyak gas cek sompengan nyak gas lambek kan sebutol langker tade lah bengal lampu na mate petengah celemotan kan calake tidung langker lauk kan bini tidung langker de jemi bisa aman de rema ceretan mereka mun beniking barokah otiaki mangken kan calake langker lauk kan bini langker de je lah bengah cek coke lampu na pate tek kuki laku namun tak banyak silber cecer Ambalo bisa makin. Cak mun ceno cenan ngak makin kalau lembek. Bah, ocen ngak makin. Nak anak lembek ni ke umur 13 tahun lagi bini. Acak kecak cen kak. Sot kolosotan ngoylang ngoyan. Aman. Mun makin cak ngoylang ngoyan. Nyelemungku. Iya kasongai. Betul iya bu. Nyelem.
nukui padi nih kelambe. Nih kelambe nak-anak dari sekolah ntar ke sahabat nukui padi lambe. Nih kan? Nak-anak nih ke sahabat lambe. Cek kaju tak cek kaki pampak ro. Kita ambingi samper. Ya tak ompai bendaun gedeng. Laki bini nengi dalam aja gak ajam. Cangring turin eko cak amain makromaan. Laki bini nengi dalam. Lo apa lambe main makromaan? Tak langko. Mun semakin cak amain makromaan. Tak ko andi naan. Abu-abu tujuannya macam bener cak makin mau terlasan bekal dia mau tak ikoni yang kuburung bi tetangga lambak bekalan ni kata kok siapa lo ngapa rabu tak kok lambak benih cara pacaran lambak ni apa cang ngepak apa cang ngembuk cocok iya cang pak cocok iya makin macam ring tua cocok mun sing udah tanda cak paksa buru apa ya macam oke pahyoman ninja nih selake genteng ki penter nyampit pala cocok kakake kabin bi kake bu kok engkau lian di pak dua kok embung roh lagi boleh mon lambek nih ketelas nih lambek ngetilak betes haram nih ke setahun sekalian kan setahun sekalian ngetilak betes haram nih ke lambek balake ruki kalben babi nih ki ngudena balake mentelasen entar lemun laba kalan babi ni pekan la jero keluar roting biteng lero malam bekan bede betor ibeng labeng gi kaju malang ro cangring turjan betor na penyaman kanto betor samperan kandeng lambe takut tabreng ka iseng sampir aleng ka betor jo iceling betes bi balake ngatila betes haram re mangken lambe setahun sekali ya mun mangken je ani muka Facebook geser ke atas poka ngagelejer ka onggu iya mun tepak ke gula langsung ditutup lah benga kamar bahaya makin mun bekal makin cek ngak sing halal tak langkung kijak ni ke hukum kan perlu pedepat tangki kak sapora takut biempan bah ngucak cak uncang kia kan ampogung singgungan benih nyinggung kak are nabraknya mana kak iya mun nyinggung cik ru apa cak ni ke hukum kan perlu pedepat hu masalah urusan ikalako tak ikalako ya lakum dinukum sepenting kula mari madepak ikalako sekalangkong tak ikalako tak apa-apa cak kubur nambian tak kira bolong bentang kuburan palampian ni por tak kira tepak kangkok lah ya kaya letorot kayak pembicara ke apa teka cek melarat apa tepak kare ngapain apa teka arceng kok Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, kula bening ubah tradisi turin bahwa bekal bini entar kon kalmat tua tak oleh ya tuh rekor cara apa tepak. Jelas? Cara apa tepak? Jadi mun Idul Adha hari kula ku bekal laki pantar kon bekal bini. Pak, ngin cema ale ikibe ke Roma, mi ngin cema ale efek tak ke compok, ya compok beda tamu dari jauh belah troone ngabekal kula. Jauh bimbian encem congceng bekal laki je. Lakar la biasa bekal bini amain kon kalmat tuan biasa keng tina na iya kake kala mulai ka ada bekal de kimak le etraki tretan na didina de iya beni pai penyeklak ke bekal la keng dua sambil nambian ni tak ko beter cak dengan tekos patorok ka koceng jalan ngak dina di ada iya selake benter sekecok irim de iya sekecok irim de iya makin kok nyetir cah kaki saya kocak dia sebel deh apa India yang jajak rasarang nih ke acara haul nih ke ngirim sete masa ada yang sete kirim lagu India yang jamun nggak nih ke makai lagu solawat nggak gila kan tak apa ki leken cerok notabel lagu si mengandung hukum coba India torecek sampai lupa ya atau pederi tusa mak letak masuk neraka teriak komi aku pak ngocak keluar saya identik kok centok ke ngarang tahu kok buka kesentar kapi je benih niat ngaji ya kayak penasaran cangkok pandateng datang iya iya kene kok
Contok tok ke ngara. Ara apa begini cek odi dia. Bah benih mak iknya kujerang kong ngengkok dia. Begini mun odi. Make raja mun kek sakit bah boh mati kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada apa yu? Hah? Makin ini enggak mayu. Tulis 0823 minta nomor. Saya tinjau. Andi banyak nomor. Lala bahaya deh kak. Banyak nomor mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa? Sampai ocean? Pedente ocean kok. Jadi mun tak tege ocean tak oleh ambu. Jadi mun tak lemu ocean engkau saya ngapuk ocean gak ada colok dia. Para Rabu. Jadi manusia nikah ngale alam telo kale, setiap alam kaputok nalo de ba. Dalam tabu saya puto napa? Bucil. Ngale ke alam dunya saya kaputo napa? Pese dunya. Ngale ke alam kopur pese tak paratu para Rabu. Pabanyak pese nekeng mun mate. Nah, apa faedah na pese ka orang mate? Pabanyak imobil sambian. Kula sampai makin rok teman mangki bedereng ngale kopuran. Perajaan kak, perajaan pelebaran. Arab pele Avanza na takok tak buat. Ternyata dunya tak ada faedah na sampun na mate. Bener? Ternyata dunia tak ada faedahnya seampun manusia siang malam tak ambu sena beng dunya kapan eto puentana dunya na ikala lainna La ilaha illallah Allah ha illallah Seika sangu amal bentusa Seikala kota aromasa Depak kakopur akare kasta Abelia katunya tak bisa La ilaha illallah Allah La ilaha illallah Bumi ngulok saben areng tak kurang sapolo kale manusia baknate ngate tak burung sepekal mate La ilaha illallah Allah Monki odik capi kapiaki mate bekto natai pangki seetek dentek beni soki sate jena matia
ilaha illallah Allah ha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kon, ibu Dina boleh? Tabu saya ke foto cuma bucil pada Rabu. Ngalle mangken ke Tudin Timur saya ke foto tuny. Saampuna mati ternyata orang mati ke bucil tak perlu katunya tak perlu. Napa saya ke perlu? Amal. Maka namang kini gula benajunan ngirim amalnya mana ka orang seampun se. Ambian gelak maus tahlil, ajunan gelak maus Fatihah. Tuan rumah Bapak Abdul Hafid aparing berkada ke ajunan. Ni ke beni pelompen. Ni ke sodakona almarhuman, almarhumin almarhumat ni kan bagian sesetnya ni kan. Onjak di lok mati dia. Teti, ini keteti amal nih kak. Satu jenis teti amal, teti ganjaran nih kak. Saya baca, le ganjaran nih pas ekere maki kasih sete. Karena sete lah tak perlu lain makin para Rabu. Mata perlu lain, alam mampun tak pada pun. Mi bahasa ilmu kopur, saya ilmu tabu pun alam tunya tak pada. Saya kabar lo makan tarkalum kopur, saya kabar lo tak pada. Tunya tak parat tu makin, bucil tak parat tu amal saya kabar lo. Makana kalau ben ekere amal keti makin almarhumah. Sama almarhumah khairiyah almarhum sudah boleh almarhum Bapak Soleh Kak Dinto mangken pasalamet pecre gara-gara keremi kenceran bi kaula ajunan dari alam dunya nih Kak. Amin kok Kak cengeng yang jak toro aki mun yaktas semangat bebe pas semangat oh yaktas aku lupuk teke melo si bebe cengeng benih laki nampian dia sedap Allahumma sholli ala Muhammad terpada selamat kapi dan gula mada pak amal-amalan selamat siap ngamal laki yang dan gula mangkin ika dari hadis Gusti Kanjeng Nabi para Rabu seari wayataki Imam An-Nasai hadis ini ke hadis Hasan bitan kula tiap pengajian eka bela ni kemak lebu dian pada selamat areng pereng makai kula liasin sampai makin pekun maca tak ambu pada Rabu pada takok poton ki ya makai kula panapa hadis Kanjeng Nabi tebu senika man qara'a ayatal kursi kulla duburis salati lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut pasera orang saya maca ayat kursi ben mari abejeng sakalian ben mari abejeng cek kalau pai maca ayat kursi sekalian lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut orang ni kamun mati pasti masuk surga para Rabu mun tak masuk surga keng kita mati ni kamun mati roh na langsung isabek ke kebunan surga amin kok Kak Allah tepak kare ngapa dina dia sehingga orang semacam gak dinto sareng Allah gak dinto jamin selamat amin Abu cek saran na dina na bemasar asar pun iya tangi munisa saya rasa macam ayat kursi ban mari abajang Kanjeng Nabi seajamin masuk surga lah tahu sa amin lah san misan ka kok mau dia boy cermet dina kok ceramah tak daripada bisa ngamal lagi amin ayat kursi pada Rabu ayat kursi ben mari abajang sekalian saus mun kalau pai ko duhur tak maca asar ke ngai deki panasar maca dua kali orang semaca ayat kursi ini kayak jamin selamat pada Rabu manter bisa ngamal lagi amin mun sampean tempona nang tenang baca adub bara ilangkar
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Mun sampean tenang baca dibara akhir asa ka atau tak milu aing lo papa sambil mangkat sambil baca selain adikiran Allahumma antas salam sampian Allahumma lantas jalan cek sampai tak maca ayat kursi gibuk mi bahasa iya herat itunya orang saya maca ayat kursi ini kayak pesalam cek pun ulama saya orang asarin nah sebelum asarin maca ayat kursi selama asarin bi Allah bakal ijaga dari kecubaan amin. Orang sebelum asarin maca ayat kursi tak kira tepani sadet para rabu tak kira tepani seher. Orang sebelum asarin maca ayat kursi romana tak kira masuk emaleng korla benga kunci mun kadungi masuk emaleng pakai kunci jebol kah ya kunci ini kak nyaman usaha zahir usaha batin ayat kursi mulai maca ayat kursi maling tak kira masuk napa boleh saya maca ayat kursi ban sampai kilak kulok tidung sekali aboli maling kak mbian nih malam Jumat di kantor pak antara dek ka embong dek juga sah depak tengah jalan eko bulan malam Jumat kol 12 malam pah cek ke bulan kolek macam beda jerengkong macam beda setan mpian ambu keluh mpian maca ayat kursi depak kebacaan wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim beli ipetong kalih saya maca ayat kursi wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim beli ipetong kalih maka setan ni keburu mun sampian lamari maca sampian pakuntako sampian buru ongguan bu mbian mun sebelum asarin maca ayat kursi ini kemaki absa tak kira numpak ke sampian bet coba jangan turin mun tedung lurus nebubungan kan di absa kan sih mbian mun sebelum tedung maca ayat kursi napa napole tedung ilurus nebubungan lapah tedung ke atas bubungan tak kira di absa logera yang bukti yakin kemun salah entari keturjan colok gula tapok korten genten engkau tok saya tapok kan orang saya maca ayat kursi ini kata kira setan orang saya maca ayat kursi lo kira etompa absaap mun sampian lah maca ayat kursi pakun etompa aju apa nih absaap aju opso op mun opso op juga buk lo edik ayat kursi cak apal kia juga maka mun opso op juga nih ayat kursi ayat tasabe kursi ini juga pentung lagi kacetak aja buk ngaledung kalangker juga cocok ya kok pon jadi makanya kayak ngirim kenceran pulan orang mati ini ke alam lain tak perlu tunya tak perlu bucil cuma perlu kence bentor siap kau lebih najunan pen mari abejeng maca ayat kursi sekalian orang si maca ayat kursi sekalian pen mari abejeng jamin masuk swarga bi Gusti Kanjeng Nabi tertepak ke gula ajunan amin. Demikian segala info saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana kita lanjut setelah pariwara berikut ini. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi, bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib tak milu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiya wa wasila wa barakatan syamilah li hadrati nabina wa ila jami' arwahi abaina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim khususan ila hadratil marhum Sama binti Saleh wa ila almarhum Khairiyah binti Busir wa ila almarhum Muhammad Rawi bin Hafid wa ila Sulaiman bin Hafid
wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa ila jami'i man intasaba ilaihima indal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran la tu'adzibhum wa adkhilhumul jannah. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kula atraksi ke jalan laut ki, kalau jalan nyaman laut panitia. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia atraksi kula ka jalan bertancak kula ka beli ke lebat jalan laut kan aspal senyaman di laut napa nyaman kan telok. Oke, akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.